Di paling dia dah kemarin supingnya teh paling itu. Ibu kali bapak pajat orang di paling dia ceket tadi paling dia ceket bang lengser. Maka apa kali ibu babat banget paling dia. Mohon bapak Ali almarhum bantu anak atos. Ayo wakil. Insyaallah lu ngau kili getos di mana Abang Yatman. Eling bangka eling rumingkang di bumi alam Dharma mayangan merah getaya pengasap dan anu katepuhan lawan banglus alam pahipun banget calon pangatendir ariskan di pertama olah bat di paling tengah rupina di paling itu bat olah ya rada mundur saketing rada munduran mengkar deh sana, kira mengkar. Assalamualaikum. Sampurasun kanu ngariung dadak widi kenal linggi. Sim kuring sijak ngaring asih harang sorak-sorangan. Hentrik birik nu sumping kemprang mampang nu datang. Oh, ketring hariring kemprang haleang. Dina rene kabuda Sunda. Karasmen khusus mampang pangetin. Di Palawangan Oneng Salon kaca gemar serang abang poleng separa kaca di kawitan olah olah alah maknya kebayangan cung tasuping uluh parano ya
terserah hubungan ayak naon terserah hubungan ayak naon Kasora dewara kasora goong tangara rejeng dewara ahut hiji supaya arah Om Dani tinggal orang yang jemput lupa sini jatuh krami ayo natu di kawaci lulah yang bahan kaget ayo nak tos ngawu yuk papa yuk bagagen wilujeng sumping sejarah raja nusa ditu buligi lara kami juga Om Dani pun Aisyah pun wah apunten walawi kaca musyah ada jasa Rumaos gua leledot alah mama oneng tempat leleda masati aing kolot di sekitar karasa ge antos laisa kedap gua munut kaisa wow lira wah sejamarkeun bewara kaisa kumna bala rea hai campur alah ya pun bapak ini paling kiwa aduh ya aluh Pak Haji assalamualaikum salatullah pun aluh alhamdulillah atuh sata waraskeun raja dina siang ieu boh pilih aya juring nyiliburi setan minah rupa kelong dewa-dewa urang unjukana ka rumah kawasa cing selamat tibur selamat tibur ge selamat salayana a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim 50.000 buat pengantin yang luar biasa istimewa atuh buah pilih aja di supina itu paling wetan dah pagar ayu ya udah seneng nak karena goreng ketan urang singkah ke hiji 2 3 wah ciluk wah di Cilalang aya jorodotan aya uci eureun hageun ditarungan hei jorong ke kiri hei jorong ke kanan hei demani ni dotan pompak kedandekeun jigo yes alah seung inget kebun bojo inget teh nah bagi ka deui salmet bojo hei sembep di mana ala suamiku oi saudara aya teh Gusti anu mah agung alah di masalah kita loh ieu geuning ieu Pak Haji oh lah lain kumaha euy saudara mah aya asik alah asik olo eta tobat ala uluh mana asik uluh mana saudara aya takring dia sebagai abdi mata ieu yo uluh amu iyo alah tobat uluh asik olo eta tobat dan maninu weh ngosah aing mani ieu salak sih tunjuk sama ni alah aing mah pada meh rada gagah kaciri kudu hajat tieun kumaha maneng sip dulu atuh sip dulu alah apok ame abalalang kupu-kupu eta kapak piarame depan ini dulu tunjuk sia yo emak ada goyang heula ka panganten kersak musik ya baikon hadinya sayangku aku cantik banget bidadari bidadari di hatimu sayangku aku kan dirimu lagi serangku begini cintamu aku lagi baca uluh sisamu uluh odong-odong itu alah sabar terus tunjuk siapa selingkuh ya majikan alah hampura alah sekarang tulikeun raja ramu dua bergen sumping atra kalet kalabring dergeding geramekeun bramyang grapakeun pur payung grabukakeun bora payung grabukakeun pur payung grabukakeun sinjang kirut sejati ning wayang dan jangan
seni sumpah turunan warisan karuhun urang wajib sipu mangga urang sasare ajeng kabungan baksa mangawit manggi lebih dari kukuti rek bebela rek kadang Sabunanya kasih jasana sanes lumayan Pokoknya mau hiburan Garantikan liburan Wanita kan kenapa Bagusan di pemenangan Hirup dan bawayan Hirup dan bawayan Haturan ilujeng sumpi orang goyang heula alah kapangan teh asik sabu terus tujuh kalah kita lawan Asik himbung, asik apa? Aduh, diri giliwin angin nyacap tingis terasa gigi menguntur sujud waktu nyuan batin ada sini ayin hari disangakan payung agung turunan mangga tampil
Ayona kabalung cung ayona mah kalelengku ayona kabalung cung anak king jimat awaki nulami dianti olah salayong mereka dege siroka tali nasi kungsi menang rasanya muat dalam hutan kimari ges orang buka konsentrasi Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang nabi pakulejang kumerika kalubang le ada sejadi kalau langsung ku ibu kita calon mertua calon pengantin istri. Terus jadi baikkan kutip fotografer kameramen Onyx Salon. Digeneng, tuh digeneng. Mau dua kelari kamu musafah. Salaman dalam. Digeneng. Bapak di paling katuhu, ibu di paling kiri. Bapak di paling katuhu. Bapak Bang Yatman digendeng selamat tunang di kanan. Bismillahirrahmanirrahim Bapak salam pengantin di canak karena kursi pelaminan. Salam pengantin pamakan di canak karena kursi pelaminan. Bang Yatman di paling katuhu kali ibu babat. Mangga sakali rebangan kawal lengah dina kursi anu parten disaikeun. Mangga di paling kulon biasa paling itu sapalih. Paling dia sapalih mah. Adalah kaya namanya suku. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ustadz kau ngalengah karena kursi anu pada saya ingin betul-betul. Pak Ustadz makanya sedikit. Kau lagi. Ramasita Kandang Makalang sanajan katilas kupati cinta tetap sajati serang abadi gogoda hahalang rintangan bisa hancur kakota tinta sajati nu pinukang ikhlasan katulusan karma kawasa Ramasita figur kasatian hiji jajaka sareng hiji wanoja siap adogen kahirupan pikeun mudag mahligai kahirupan sakinah mawaddah warohmah nu kang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ramasita Kandang Makalang Gusti nang tayungan
Semoga orang sakseni pintenan pamungkas prosesi rampal kendang paling pranasen hancang kebesaran oleh salon. Terasa pedas, terasa panas. Sambal panas sampai lado, mulut bergetar, lidah bergoyang. Cintamu seperti sambal lado. Enaknya cuma di mulut saja. Seperti sambal lado. Enaknya cuma di lidah saja.
secara kami mugia panjang kunjung cak kurang teureut ya sim ke sampeureut tunda dia juang sang kesan ali paraiki jaketnya sareng sama deui musik itu prosesi upas na pangrang tione salon ampun kira selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah kurang minta ayo bebet uluh ala wih sadio kawinan sok salah wae teh alah bapak hapunten hapunten papayan man ibu bawawan ulah sareng panganten si kaluya kunaon si berkeberkah salamet ulah hapunten yeuh alah makasadayana permios alah punten Pak Ustad ulah alhamdulillah subhanallah mohon aduh alhamdulillah ulah ulah kemari alah saya ka ibu ya ulah salat ulah mohon aduh silaturahmi kasih alah punten yeuh kasih salaman hilang mana mah kieu amar bolak-balik ngarti abah ge ulah hamun kasadayana permios di jalan ulah alah iya ayo be pulang ayo ayo pulang ayo akon hiji lu dasar kieu wasanakan urus tujuh Gusti Agung ya tinggal mah